Makulen ng peg-celebra ng Nepo Center ing kamumunang Pinanari Pride Parade at Pampanga Taste Fest 2025 king pamakisan metong king JCI Angeles City Culiat. Ing ribbon cutting penimunan dereng JCI officers kayabe din Rocky Torres ning JDN Realty Group at Miss Nepo 2025 Alison Hetland. Marakala miyembro ng LGBTQIA+ community kaya naka na treng tala suporta ing mekisan metong king parada bitbiting mensahe ning pamananggap at ning pamipante-pante. Agpang kang AVP Drew Botola ning JCI Philippines, betong niyang pamikatago ning Pride bang maging visible, maramdam at pagmasusya ning pangatawa manyad dispensa. Ing amanong Pinanari, mga baldugan niyang rainbow king English. Ing selebrasyon, binyayan dereng makuleng floats, performances at drag shows dareng Kapampangan Queens. Kayag nananiti, inapag naman king Pampanga Taste Fest, reng migit king 60 food stalls abida, reng lokala pamangan. Kapag nasaning Nepo Center, ing maging makabuklat at safe space shady para kareng ega-nagana. Itong atok na nga ning kultura, pamiyali-aliwa at komunidad. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, Susuyo.